China call ki call magsiya. Kupar por call and phone pipot na babe kuni sa tuwa kupar por ki. Hallelujah, praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Chorus, kapar party. Kabar party. Praise Lord. Hip ko tuwi sa kwalu.
van masan Nantiong oh Nantiong Towehda by Nemi Motan Nantiong oh Nantiong Kaudok pena nem not very so true for me high but they even begin ho pai when go past the Coca-Cola ten Nantia oh Nantia Towehda by Nemi Motan chorus Nantiong Nantiong oh Nantiong Towehda by Nemi Motan Nantiong oh Nantiong Kaudok iban Kaudok Nantiong Jaya Ban to talk, ban to talk, Nantiong, hallelujah, praise the name of Jesus. Let us Kusiyak tayo Nantiong, Towehda pai me mo tayo. Pai what? So tayo pai, likin pai what na tayo, compare yung pai magtayo han ki samba. Tayo na wewe kila mau. Pai magtayo Towehda, red Christ Jesus. Yay pai magtayo ban tuwangi Rahn. Hallelujah. Praise the Lord. Para tagtayo na Nantiong, Towehda pai what? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of Jesus.
Kepinga kamu sama Koht lab kian somau. Sekopor kingin misaruan saya Kiht na pan rongo testimoni menseng rawat my Koht komin kasale Kiht. Kupromo men kak sansal menseng rawat my Koht. Menseng mau song kors bakong wiatoris my Koht menseng rawat sekopor kingin komin kape kita Kiht kia mumasan kusan kak rong hopil kapulong mumasan my Koht. Hopilong mumasan at wiya kakelban paling ene chanso kors my Koht. Kape tatapa wiyaw menseng rawat my Koht sat pa rongo mumasan nanat pa arban kapulong mumasan my Koht sepan kailal kita so kors my Koht kapinga ki kom ki so kors sa kamele my Koht Jesus Christ and pupuk tananat mode Jesus Christ and lingal nanat mode menseng rawat my Koht kataman kiyang Kiht tama wow han so kors posen kak wiyatan mekot men wow and kak kabaranta ko wi open and min wiya med po wow ang kom menseng rawat my Koht sayre men Kiht menseng rawat my Koht man ki so wow tahan ki songon kapal menseng rawat my Koht sa kamelele ngeni musarawan kamoy la Kiht karusia bo kiyang Kiht melele kiyang Kiht popol kiyang Kiht kanangamak posen kak han ki kisakis pukat my Koht sangrem menseng rawat my Koht sa kamelele komin kapeta Kiht karusia. Praise the name of Jesus. Dahil kiyang ulabong Jesus menseng rawat. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal kakayar biket kita munti. Hallelujah. Dahil pa naler at dahil mayroong menseng rawat agpaki ismakin naler mayroong at katatawasan. Na rekusya at saiban biyama testimony menseng rawat. Testimony masa murin mok tay lap kap ki mayroong kan. Praise the Lord. Hallelujah. Pamuiteng amen teriamen kakaluta to wiyamal testimony menseng rawat. Praise the Lord. Kaya kinira ko sa mga ngayon nor mabel kool kimapot kool sa night album. Ay ko sa may Koht na land kalangan and limbak na kung ikasali ang iye kung mayroong kila sa wali mong yeros nung lobuan kakweri Menta gila ka naman nakipena Banglang at tanilobo Melan Israel medipanagan Israel merialagan Menta gila way rakilokolo Meso bay nilobo Menta gila Pwede ngay megareta Sote eu sou limpo me senza le menica qui hai un mentoro Ida o Ida amore quando mi chi pegano capitiela Menta gila ka naman nakipena
langatan lobu Melan Israel metipanagan Israel merialagan Emenda kila weira kilogolo Meso baini lobu Emenda kila Working a megareta Anigier Hoduena masani O kamadar tinonge kataralang eni rembo Rotala Samba rotala Ablingan eni keti bini meu takerieta Emenda kila kana meneki bena banlangatani lobu Melan Israel metipanagan Israel merialagan Emenda kila weira kilokolo Meso baini lobu Emenda kila Working a megareta Emenda kila kana meneki bena banlangatani lobu Melan Israel metipanagan Israel merialagan Emenda kila weira kilokolo Meso baini lobu Emenda kila Working a megareta Emenda kila Working a megareta Tamai si Dio te manogela. Sa kalangan kiyong ko muya mumasin, mamor makin muya sa wasapenat mor nan selokin mor masuwi ako wi rem wi ranwi. Dapil nan ranakan. O ipagaw mo yung katin kapayata mo masin o kaya kitikelan ngeno mo Sarawi. Misutay kelo sutay lolokong ay ko mo may mekoros. Tatong kingilwat warwat and we am kalangan pen marang wi ranwat. Mapkat koros ipakin ni marang kaon song ko mo Jesus Christ. Amen.
Orla pena tail ren kawait en mensangin rawat masani bebol mesampa surga kiyang kitail. Bebol mesampa sotakak kiyang kitail. Trai bangkilang nan ren puk nan bukan son te bukan Yohanes laut Isaac payo rajik dikriya sa Gisu. Yohanes Isaac payo rajik dikriya sa Gisu memasani ikiyang kumail bebol painai bebol me ikiyang kumail. Isodra kiyang kumail nintuan mesambawat kinwia. Kumal terin sinsuet o pato o masak. Christ masani masan pukat. Katana ikalep makang kiyang kitail bebol, sapol mebebol akat kiyang kitail. O kitail enter pato ng sinsuet o masak. Kitail anane bebol, samba anane bebol. Imakarta na United Nations nampar koros millions. Rekin tatong kilapo enkak miye bebol na samba peace. Malay, ranwet, rongan mawin, wiwi. Haramasakan, salo kitar, tuan rongan mawin kan yo, Russia pa ang pil attacker, wasak US, pil China, pil Wekan, Israel o pil Iran, haramasan ane bepol, sampa ane bepol. A Christ masanime, ikele magangkat kiyang tail, bepol. Magkata masa ni kumalterin sinsueto pato o masak. Pampake uray bil lamalamin ng sambakan koros uray ko la tubo ng New York ng United Nations parambil kilang tamar pangkak yang sawaskiyo karedan kak miye peace den miye bebol ng samba. Iral ko ba na Christ so yang ral karta ral ko ba na men peidan ng pungaral ral purpose yang pag utopin kelgi ral lamalam American Indian kan ko la wiaral kalakin rain dance. Patana kacawan bil kak merdi apuin tayo bil buyaray. Iray la kamay kita ral ko ta kawoy ral purpose yang soto be poleo kak tiar tabo ki Christ esoto yang. Kita ka kala be pol sang ren Christ. Ikelep me pangga kat ki yang kita be pol ni tuna trail kilang the wrong. Sabole me masanong kita nang bukan Yohanes ralau desek payo rejek Gisu. Karena masa ni yung try talenterin si suway to pato o masak apo talang kalang langi masod na bepol retay talanana pakire sapol me bepol talanana kasamo Christ on nana time more po bepol wat ang kakiyang katay lo sinsila mong yung katay kana rimang katay kalang bepol wat tuwan makatay watak nambukan yuwan Israel da isak payo kayo sapol man Christ bepol wat so to wasakis tay kaktiare bepol ligin ren Christ bepol melen bepol me samba anane, bepol me aman kita lara masanane, kita lanane, lukur lang maran kau no Jesus Christ bukan kak yang kita, sapol me bepol, po ite bepol, me pankak, an yang kita, melele ni medel nan sampayo me pingitar, chaos ni lokayang wagen kosia, lisa liping. Begitu kan rongen nan samba ran berkata inenen susuat la aramasanane bepol. Ada karaben bepol wat makitala nane kinan yuan Israel ta isa kuno rejuk silu masan yung child. Ipataki yung kumail mabukat pa kumail nane ki bepol ni amal mini yung ye samba pa ang kalokay kumail ta kawal law testing temptations kasong kang taiban tiar nan samba. Kumail kopor pergi ikalwe tiar samba. Magalang soto bepol and Koht, soto bepol and Christ, ren armas makarta katay rong armas mano, alusia mala. Katay rong armas mano, akiyang kasiko ni mangayo o kasikiyati. Pagkita, bepol melel bepol and Christ, esoto yang aramasakan. Reanane bepol, miyo kasi pen lapamen may isa me kolang pistoro ni mangayo. Elikwari masa Koht, lama-lama kau tekiango, sudah mego tuyawi. Ay tamanta ilukwar lang Christ, dan makom melel, so siya, wibang kami yalar. May uyawi pon pe ape. Marain iyo pa takulongang na reo, kau no kastong re. Lapo uyala so lang men, aramasin naisiamen mo. Bepol, niyaso me bepol. Koht kat kiyang bepol, bagian yang semua posan lamaro lukwar langi, amen kemelai solamia. Bagi bepol melel bepol in Christ. Kauntara moro ye yang iyer. Arientak
Patak yang kumail me bukat kumail nan ki pepol ni amal mini yang ya ri me bangka kat ki yang tai pepol wot ni medal maktai pan e wongi. Maktai pan kasamo yang ina na tal mor yang ya pepol and Koht pan ucap ta sinsile mong yang tai. Samba bang kalau ke kumail de kasong song laut. Kama kan bang kosan ni samba. Kutali nan ki ko porpor. Bagi kalau dia samba wa pepol kat ki yang aman kitail. Kerja memang kitail yang kelang mebit pepol wot. Sapolaman Christ pepol siksang pepol yang samba. Dito na masa ni. Isu ki yang kumail ni tuan me samba wot kenmuya. Jadi isu ki yang kumail tu wot tama samba ken ki yang kumail. Hari sapolaman Christ pepol siklasang pepol and samba. Sikisang lalakong chorus nan pilipay laut payo to Gisu masa niyong tal eri sapolaman Koht pepol me inanen laut sang wena tal tete ki inanen laut sang tama kitay we ki the sikisang lalakong kan chorus apa negit mong yung umail o pilamay lamalam friend Christ Jesus talanane pepol wot Rahn wot begitu may ko siya sampa lisali pingilar ko sa iyo pen mawin kan mawin wiwi mele kan wiwi song kay melel sampa rerin sabakan be kasali yung katalier me kilal and mon Christ apang kachutom hebugat katalanan be polen ko ten sinsila mong yung katal aramas pan kilang sa on pepol magkatal banan ki nan sampayo lisali pingila nan zon kapalakan rosito pan wewe ki tama kamele ilaiki rapamet metawa tama rong pukat mia tama kilang solang menet de kamotre sotre katrop ki megot de kamotre sotre masak megot songon momon melele tayo me aniki aki rais to wewe ki me pepolen Koht masin sila mong yung umwen yang ugo kan ki ko poropor nang pepole me sikisang tama armas pan kakan wewe ke pilko kan ki pepol wo drop ko sto wewe ki ka wewe ki makan ki pepola pon when tama songon melele makan ki kapil sto wewe ki pepolen Christ niya ban sin sila mong yung child kaya sa makan ki pepol apo sikisang won lalakong makakak wewe ki tama kan ki pepol wot I pepolen Christ met peace of God. Melele pepol and Koht. Merkat ki yung trial pergi. Count Jesus Christ. Kosang niya trial punglar and Koht. Pepol wet. Kaunokat ki yung trial niya so aman trial armas. Kin punglar re. Pungki lamaran count Jesus Christ. Na Roman 5 oras dugay masa niyong trial. Ara niya trial punglar and Koht pergi trial poson Christ. Kitailan kier pepol ren Koht sang ren atail kaon Jesus Christ. Langi pepolom. Tay pano tang pungilamon Koht mas. Tay pang pagmang kemati patail kan. Kitai lip sa pala. Kitai kasamo yung ina natal mor. Pepol magkitai ko siya nga ba may sikisang lalakong ng samba kapura mag-ia au tata kipela mong yung umun. Kansya na mau. Malaylayo laluk. Tama ka kan puno-puno tiki. Masa-masa po yung kita. Kat-katrop ko ranrio. Esalaro ya yang ukmekot pergi ke ankier pepol and Koht peace melele solar maka mas puengi solar maka mete wagi tama pamu ya yang lakam pali pergi pepol and Koht terbiar sinsile amor ren tambe kita lihat pepol wot ni tral punglar and Koht sang ni tral poson kita lan kier pepol and Koht sang ren tral kaon Jesus Christ, Christ kele bebangkat yang ada betul word. Bila sampai kan kita betul likam, betul sampai seru ya betul melele, seru ya peace, the melele bangkakan kamalele lolatil. Nan Thessalonik kayo laut lemau ririk silu pada kiyong tal. Niyan so maarmasakan paan inda. Mekoros melele yo mau. Ye anso me apal laut pan matang atul le long rail epang matang atul le long rail rasong mataken
natik ong liamen o armas sotepan pitisang. Rek mai kelang ranwa di merentinda. Malay o mau. Nan way me we pinggan United Nations kat kataralang son pegan peacekeepers. Ran tayo nan Syria nan Iran sab the border in Syria o Israel. Son pen viji gay reparok royalty. Puisuat kan parok royalty viral up. Irai pedo kapit royal. Ya tuan marabangkak patokoti sompay kay me parokoti yo kidnap yala sompay kay me kolan kolokol meleleyo bebol mau nan weyo tama kita bangkak talong ko porpor gigi bebol in samba. Tama kita bangkak talong ko porpor gigi bebol in samba ma ton sompay en kolan kolokol meleley kan penirail puisuat kan pil parok royalty. O sota pilmen pona sa tatok merakuya tatok en kolokol Malay, tatokan pepol. Tama kita bangka kopor gigi pepol and samba pergi. Haramas wrong. Oh, yet United Nations kat lang peacekeepers. Kat lang son pe me bangko lang kolokol Malay kan. Wasakset pergi wasakset li sila pingitar. Haramas wrong songon wrong metuar metualan kilain sa nama. Haramas mesu pepol and Koht Rahn. Pergi yang laral kopor bon. Pepole in samba bagi weye kaparabatin ng samba kan the UN ko sa yayer me miye son pay kay peacekeepers kay mereka terlanger wasakset penampuk saramasan yung time ya peace likamu melele likamu merapanin tinta melele yo mau kita salah Rahn ki anane ki katerop ki deselping pergi miyer melele yaban mau pergi peacekeepers kan lelangenan woyoro kolan rai mangolang kol Betul. Yai answer mga panlaut pan mga tang telelong rai, lapan mga tang telelong rai rasang matakin linay juga man. Oke kapal kokotong samba mesutran ki pepolen Koht, ap samba so sekelang itu lagi yang ral koporopor ni tamer peniral ka kuya membangkolol ki melele o pepol ong samba ap kapal kokotong rail itu ada matakin linay juga man. Masa liya manapan naitik niya so matak panlel liyo, sudah mekot pangkolit itu matako. Abang ia uku kilau seriyo ipti. Amen. Kapal kokotong rail mekosi ya pepolin sambar sesa me kapal kokotong rail uye pata Rahn koros kokotong rail pum utre. Rail mela. Pagi rail ki yang rai ko porboren pepol. De melele don tame rail kakpen wiata pen rail. Sotra kele naramas Christ masa ni yung child. Masih dekat kuya tak okor mel lagi nengai. Sudah pernah try kel, mak try bangkak trylen. Kuya kita betul, tu kalau kita melelei. Imerentin tak kami koros melelei yung mau. Pergi tamer meteu meruya tarakan pangwatong ral betul. So, pantuet matakan lin nai juga man. Pergi instrumen kelang lang kau no. Instrumen alay yung ral betul yang kau no sang ni instrumen lukur lang marang kau no. Kasamo yang kau na naral more apal kapal kokotong rail Rahn koros o yau kukla Rahn koros aban lelong rail raban so kasih ka lelong rail karta kejalanane Christ na dai more na yan so mata kasaluan may yang kejalan kelang pepolen Christ kinsin sila mong yung child pepolen Christ kinsin sila mong yung child okay ay pepol may kiyong mile Christ masani na naisak payo Yohanes 3:6 I will make yung malari Pepol and Christ aso chorus akin sinsila mong yung child akin kisang child iren kapunotakan mapepol and Christ yang kita isura magtry pang punpunot ki benan matu iralat puno retigri sa klimaw ko siya ime iindak yung kumail terkin punot ki kisin mga opil ong morumail kan tama kumail pa angkin kang te tama kumail pa angkin nim te amai likaw tama kumalbahan kin likawi o yato maur so kasampal sang kisin mga o paluwar so kasampal sang likaw ar itra makitayla nane pepol and Christ and niya yang kitay po ang sila kitay po kitay enter pergi ni rongen lega kokotong kitay te solaray likaw pili solar pil kakola pantay liko wasa paitik ko super saver atay salotar po ki solar kanay mga solar ay liko yaman tamay bang kamoy puksara masani
child ter punut ki som ka di jam child nane an ki people in Christ lo child an ki Christ re child o ko por ki me me ban kat ki yong child nane nan ran chorus ka child sa ka child kisin sangka no bila child likokan kilang langi may daw nga people and since sila mong yung child pag child ter punut ki more pay ni ki yung child me esota pan ligit melia la me mang child man so child ite mang child bang kilang langi yan so chorus people ni yang child lo since sila mong yung child rang chorus people in Christ kin kisang child masak nan timuti karya or laut regisu masan yung child pengen Sarawi me Koht katin kat ki yung child so kin kara yung child masak Pasapol mengeno kin katin aute kin kitai lam manaman limpak o kin sewa kitai en kakaon atail inang kan Betul en Koht kin kisang atail masak selama kitai masang-masangki bagi ngen Sarawi me Koht kat ki yang kitai Sesuatu kara yang kitai masak kitai lan kier kuporopor ki kauno bebol yang kauno ye yang kecil liar bagi sapul mengen Sarawi mereka yang kecil. Maksudnya mereka ban mas-masangki. Kai solar masak. Kita lan kier kubur en kodoren Koht. Saudara lebih wasak korus. Itu wasa mereka mie makitail saikin te semua yang kauno na natal more wasak isi makitail mie kita sudah bilang nana so pelang Jerusalem, ya sama Jerusalem mimi bu yang kak parti o so pelang wasak so bu yang kak kapakap Koht dan rongnya so pepolen Koht niya ye yang kita wasak koros kita mimi kita kak kalau begitu lu keluar lang kau no semua yang ada time more kayo dalam nana Koht ala yang kita pepolen Christ Rahn dalam nana ala yang kita mas Christ pahabulan ni yang kita nanti ko poro talente masak medel nan samba rawat melisa lipinglar aramasanan bebol after wrong tama United Nations paninda kita wrong tama Christ masa ni yang kita ikala mebangkakan ketki yang kita bebol wet rekoto ale yang bebol Christ ranwet masa bebol wet rem kita